Ndabasuhuje kuba mudukurikira, tunabaha ikaze, kandi tujya tubibutsa nimba uri kureba iyi videwo ukumva ko yakugirira akamaro, jya usiga ukoze subscribe kuko iyo ubashije gukurikirana iyi videwo, iba ishobora kuba yakugirira umumaro bitewe n'uko uyikeneye. Ni ukuvuga ngo aha hantu murabona ko turi mu isantere nziza kandi ikora, ngira ngo muri kuhabona ari naho tugiye kubazanira inzu ihendutse kandi nziza, ikoze, ariyo iyi turi kureba imbere yacu. Iri ahantu heza cyane, ikaba ifite pariseri iri muri 400, ikaba ifite icyangombwa cyihariye, ahantu heza cyane hatakabaye hagucika. Izi nzu ziri mu miturire, aha ni imiturire, icyangombwa kirihariye. Iyi nzu urashobora kuba wazana miliyoni 14 ukanegosiya kugeza ku rugero wifuza nawe wumva ko ikoroheye, kuko nyiraho afite gahunda yo kuyigurisha. Burya jya utandukanya umuntu uri kugurisha wumva ibiciro n'umuntu ugurisha afite gahunda ya nyayo. Iyi nzu rero murabona ko iri mu isantere, ni ahantu heza cyane, ni isantere ikora neza rwose, ni ahantu mubona ko hameze neza. Reka twinjire kuri iyo nzu muyirebe. Ni inzu ikoze, ifite agapariseri katari kanini cyane, ariko pariseri yayo yose irubatse. Aha ni ukuvuga ngo ni umwanya wayo winjiramo imbere. Ni inzu rwose ushobora kuza ntugire ibindi bintu uhinduraho, ukaza ukayigura miliyoni 14, ariko ubaye udafite n'izo 14 waza ukanegosiya ukayigeza ku giciro nawe wumva wiyumvamo kabisa. Iyi nzu tukishimira kuba wayigura. Ikindi twakubwira ni uko hari kaburimbo iri gutunganyirizwa hariya i Bumbogo, iri kuva i Musave igera mu Birembo. Bishatse kuvuga iki rero? Ku bijyanye n'ingendo biratangira kuba byakoroha, kuko ubwo kuva aho ngaho iri kugera hano birajya bisaba amafaranga 500 ku muntu uri kwihuta, kuko wanakoresha amaguru, ugakoresha nk'iminota 20 uhagera, ntabwo ari iminota myinshi cyane. Ni ahantu rero urumva ko iterambere ryaho riri kugenda riza, kuko ibikorwa byo gukora iyo kaburimbo byo biri kujya imbere cyane, kuko mu bantu bakoresha uwo muhanda ngira ngo baraza kubibona. Aha rero turi Nyagasozi, murumva ko Nyagasozi ni kamwe mu kagari kegereye aho ngaho iyo kaburimbo iri. Ni ahantu heza cyane, kuri aya mafaranga ni make. Reka tuberekemo imbere. Ni inzu ikoze, irimo amakaro, buri kimwe cyose kirimo, murabona ko inakorerwamo. Reka tuze tuberekemo imbere. Aha murabona ni igikari cyayo, twinjiye kuri kariya gapangu, hafite amanegisi rwose. Mbese ni inzu isanzwe yakoreshwaga n'umuryango. Murabona ko yari ikindi cyumba, ni salo. Ni ahantu hanini, ni inzu ifite ibyumba bigera muri 4 utabariyemo anegisi. Ndagira ngo muri kugenda mubibona uko hameze. Ni ahantu rwose heza mu isantere, mbese hubatse. Muri kubona ayo mazu agiye harimo amazu rwose, ngira ngo muri kubibona. Ni ahantu hasanzwe hakoreshwa. Kariya gapariseri nako ni akayo. Iyi nzu rero uramutse uzi ukaba wayishyura, nkeka ko harimo amazu menshi rwose mu gikari, kandi mwabonye ko irimo amakaro. Bimwe mu byumba by'ingenzi byose birimo amakaro. Ni ahantu hatakabaye hagucika rero, nimba ufite gahunda. Ngira ngo urabona ko ari amakaro. 12 birashoboka. Ni ahantu hakorerwa, ngira ngo muri kubibona. Ni inzu imeze neza,
ngira ngo murabibona. Murakoze kandi turabashimiye, mugire ibihe byiza.